Dobrodošli u novi video. Danas igramo Minecraft i u kreativu smo, pa pravit ćemo sada neki modern život. Ja sam našao ovdje video Small Modern House, kako da ga napravimo, pa ću ja sada da ga pravim. To je taj mali dio. Sada stavljamo, ignorišite ove poruke koje stižu. Ajde mi pravimo tu modern house. Onda ide, ček, uzeo sam pogrešan blok. Da ovo mi treba, onda ide tako. Tako. Pa onda aha, znači ovako 3 i 4, 5. Sutra izlazi nova epizoda Gral Online. Pišite u komentara ako vam se sviđa taj tutorial, ne tutorial, taj serijal. Evo ljudi, to je drugi sprat. Vidite što je unutra. Znači ovdje imate chest, crafting table i peć. Ovdje ne znam što će ovo stvarno tako treba. Evo vidite, napravio sam stepenice. Ček, ovdje sam pogriješio, mislim. Tako. Treba ići ovako. Pa daj. Evo sam pogriješio. Tako. I tu se pokrenete, ja sam počeo drugi sprat, pa vidimo se kad ga dovršim. Ili pola njega. Na vještica. Da. Čuj kako priča. Hoće ovo biti? Ne znam što ona pije. Eto, napokon. Kako će ova kuća biti, bar mislim da će biti moćna. I kako će biti lijepa. Da, evo je, pogledajte kakav je ovo profesionalizm. Ajmo mi da je se redimo malo. Prvi sprat je gotov, samo stavim baklju. Da, evo je, jedna baklja. Čim to može sve osvijetliti. Što je ovo? Aha. Ovo ćemo sad rediti. Samo da nabacam. Vidimo šta se tu sad stavlja. Treba će nam palete, samo tu kuću. Evo, ovo je taj dio. Ovdje imate ovo. Ovamo je ovo. I ovo je sad nova epizoda u Minecraftu, to je Game Mode. Ajde sad da vam pokažem što se nalazi sve unutra. Vidite, tu je chest, crafting table i šporet ili pesnica, sat. I imamo tu stakla za ukras. Kad se popnemo, tu imamo krevet.
ono kao stavim ruku, veliku sliku i vazu sa cvijećem. Tako da ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidio video, ostavite like i John Cena! Bum!